Mom, where does it go? Over there? Just so you can look at that.
Marcus. 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 What's going on?
ai whasisilaku ni paia o kaku waima, o mahu mai, o lo iai, na iaporo ka ke tua, o mea ne kare sia eo o pesa, na kare sanga, na wale more kaku waima, o lo ka lukia ki lama ia, ke kaku wharo ia, ke kare sia eo o kare kaku wai. For all non-Samoan speaking folks, we thank you for being here today. But the special announcement for all you here, there's some special property announcement initiatives here. Please leave it alone. Okay? If you need anything, see me out. I will write something to you. Thank you very much.
Retrato troppo gli altri.
watu tu mai ya tia yulama inoti ayona la maia. Tangata olomo we fatu tu mai ya tia ile oti lama yo ile famu mau. Se utato utano. Ya tu afamu mau we tomato tama o ile lani. Le walo fo mai ya tia mato de lo fo famu mau. Muleu faio di wino le ato le oti faio tai ao le oti. Ye so so de vai ati mato. Le mato fata te yatu yati oil di ao mo le lawa. Ni ya viai mato falo lo i o le ola falo. O le atu puai falo mo. Si ti ai mato na mato ko sa mo ko ba. Il marmorama ma le figlie muo non facessi mai. E alla ia Gesù che mi sono mato così. Amen. E a tanto amtene mi salire e pesce di salve. Oh
Kuna mongo tu special. Roma don't tell them now. Like we do. About the winter. And they ask. Awango mauti noa. Leva fire de oti. O leoa. O wangere. O ri. O e mangos. O e dei o po. O e a tali. O lo lunga. O le lote. O se tas mea na whaia, o le na whaia ia mea uno na whate se nai tātou, I mea lofa o le atua, o loko ia te riso ia si. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is Christ Jesus our Lord. Amen. Señor, tanto hijo me está. Let us pray. Almighty and sovereign God, God of life, God the giver of life, sustains life. We come to you with adoration. We glorify and honor your name as we come to celebrate this precious life of your servant. We come to you to give you thanks for her life of witness, for her life of testimony, for her life of service over these past 70 plus years. Thank you for her gift within family, within community, within your church. Thank you that she was an instrument of peace, a vessel of your will, and a manifestation of your love to all those that she came into contact with in her own lifetime. We celebrate, we honor her, and we give you thanks and glory for this your gift for all of us. Not only for her husband and her children and grandchildren, her immediate family, her extended family, her communal family, and her church family, but all of those that from Sunday in one way or another had touched their lives. We praise you, O God, for that which she was able to share, for that which she was able to convert into lives of those that she touched. We pray that you would receive her spirit as she sits along with the saints who have gone before us in your eternity, O God. And we praise you and give you all the glory, for she definitely was a witness of Christ Jesus, our risen Lord and Savior. And to that we give you the praise and honor now and forever. Let tua mamalu, let tua paya. Lo manto tamai, Father. Let tua na fofoina leola, na foina leola. Awa lo fio e leola umla. O mato potpoto le leita o fiafi. Au mato mamai atu le sihui ma le vai sao samari. O mato o mai le nanga ma le whama moe, o fusia fatas, I loto o au fatas, se o mato whafo I le veinga ma le whama moe. Ma whafutai a oe o mato o tua sisiese. A mato whatau ina. A mato tō manatu. I le soifua ta o mai no lau o ona. O leo e walawina lo fina ngalo whaito tasi. Koe wha mana waina ala whiau, o talai o no o whitau,
malo lo atu I lo whamaba. Aftai le tua. O anō le soifua tau a ngaina o lo mātou tina. O laua ona, o mātou tina I a onsa. Aftai leo me alofa I tutonu aina. E le ngata I laua ona whaifi au ma le whanau. Ma whanau o whanau. Le pai o aina I tutitele mai tutaulani. Ao lea foi au me alofa I tutonu o lau maruenga. I lau fina ngaro na mpuna no maati ai. E foi na ina soi fuma na marosi o lau o one nei. I lona whama o popoina. Ma lona whaua una. Whaafitai tona. Whaafitai I lana whautuanga. Whaafitai lana ola whaasoa. Whaafitai ana me alofa na whapenao na tuna atu. I so se tasi na mwhai na pai atu ai na soi fuma na marosi. Vi ia oilo mātou. Mātou te whaafitai na mea whiawhi. A waro mātou mōni mawina. E ui ena ma tui ma ti ngāo le pai mai o le oti. Ai mātou te whaafitai na uwhio. A wao le oti. E leo le toi upu le le whamoe mō le tanata. Wa tau na I whamoe mō ma le whatutua. Ia tu oe le ni I manu manu. Mi ia ono mātou te mai whamau. O nono ngā wenga no nganga no tu musu. O lo whamano si au. Lo nganga I leo tutu mamao. Au o silia na lata mai. E le ngata mo la o ona whaifi au ia Santielo. Ma le whanau. I le pai o aina. E whawhea fo I le mamano le tale siamana lotu. Au te tonu fo I le nei tala whaitai. I le whamoe moe o mātou potu whatasi me e. Ma whama manuina ona sauringa amata. Mātou te vi ia lau fio. Ono le whamoe moe o mwhaina ma au mai e aina. O sa fia fimu ma le pēlengo le seifu o lau o ne. Au whaile malo o mātou wheiloa iai. A masa o mātou bauas ese. O le tangata manana I mea o whapenao na o mawai. I le lata mai ma le tau mau. Awa vea whamoe mōra o una le mato tinai amsa. Ma alo o poto ai aina. Ma futai o te ngata whatutua. Ia e whafo e vi mai atu o mato tua e sinsies. Tēnea mato whaftai ni asu. Le ngata soi fōra o una nei. Awa whamianga mo mato uma te tutas. E la walu ngara mātou whafteisi. O na o lau me alofa le mo whamatala tarina. E whātua tuanga I tau e pai ma aunga I atu oe le li alofa. Iesu Keristo lo aropele le na foina mai. E sao lia le tau miola. Ma abati I mātou I lo manuia e whapabau. I lo o mātou ta lia le salamō me whātutunga. Whaftai lau whaotana. Tu mau lau fio le whanetana, le vi ingo malawa, nei se o lawa whanau whanpōra. Tama, au whasifo le nei whanpōra. Au mato o siosi le nei taulanga, o saulinga whale aina, au saulinga amata o le whamoe mora mato tinane. Mato te whamau lalo mo mato lona masas. O ai mato tertonu. E ei o mato se. E ei o mato whaletonu. E ei teni mato o tau tewa. Mato te le mau tonu ai whamoe moe. E le mau sali eso mato ola whatua tua e lau fi. Ona o foi ai mato I o mato lava vai. Tama. Iuri walo mai o whongalo. Whamangalo. O whamaina I mato uma. I le sopo le lofutuna. O le whapito le mato walau I mato. Au whapena fo le mato ma le tuenai la o ona nei lo mato tina. Leli, o afo I noria whaletonu. O afo I noria se se. I le o lama nei. Mato whatuatua ni muti wana le lofa. E ma pāmu ka ngā uma. Mea umara.
Ona o le whaakatanga na sauni le kiriso manmana. Ai talia mai ai mātou. Talia mai alo mātou tina nei. Talia i mātou le wai fo ina mai mātou la wana fo. Ma natu fo. Ma wha moi moi ma fo. Ilo mātou fo i ola. Whaua wina mo lau fio ma lau whingana. Whamanuia le ni sauni. Whamanuia lo mātou whanau longo. Ilo mātou whasoa. I au a whioma la wholofloina e lau ona. Whamanaina. Ai whai maara whamaisena. Ma lau whamawhanwhananga. Whanoto tere ina lau ona ia Santiago ma whanau. Ma aingi. E au loto le mata mo fio le tua. Te tonu fo e lau pulena ma tanga luena. Te tonu le nei tala whaitai. I sāno poto mawina ma mafuta mai. Wha mawia hoi mātou uma. I lo lawa alofa muti muti. Tama, le whatu na tutoe o sana. Tupu mora. E le mate au ngāmo le kumanai o I mātou te totes. O tupu lama whaia. Ao le whalau te reina lo misiona. Ma lau tala le leo lo tala ina whaia. Moa nanga fide mua lo ona whaiwhau whana. Toa Maria e whamoe e tau lai me taula I a tuelo mātua sua whana. O I la tō lo tangi mai ala. O e awa den whaina au mai. I toi teino lo ona o mātua tina. Lele e. Ia o atu iei lo whama whanwhananga. Ma lau whamaise. Ora mātua toi lena. Kua whama o lo toi. Le ngata le ni aso. Au toi sau ninga lo mātou tina I teino hua mō mai. La whai me uma. Tau nuku me uma. Ai a whai tele I lava sovi. La mātou o lena lena. Pātasi ma le tēno te tau lino. I lo ono o te mata te tutas. Au le lalo lani lau tene. A watu lo file no. Mo so o se tasi. O lo mo mia la sosa. La mātou wala o lema lo lema. O mātou o fwoi nātu man whamoe. E whaia lama lo whimana. Ai awa so mātou whatawana. Awa o mātou wana wala wala atu swako Yesu Kiriso le liman malo. O lena wao I mātou le tatalo. Lo mātou ta mai o lena. E paia lo swako. Lo mai o mātou. E whaia lo whitangalo le marami e pia le whaia lo. E whai mai o mātou ka snea mātou me aia. Whanamane a te mātou I a mātou. E mātou fue mātou whanau nati e waro o mai. O whai te tine I mātou I whasoso. A ia la mea I a mātou e lea. A wai o mālo o le mana. A tōma le vi I mai whapau. Olha a tata que foi feito isso. A uma coisa. Mai e beo su. Nau. Chawata e a moça. A moça. Vai.
aso na loti. Me aula ia i tātou tua. Ilo na le tausi o tō ola. Kai le loa tū mai o sona te kāka. Ia le ele whatau wae. Mori a traise huku mo rei asu. Kusile sa whetauina o lo whiwhiria i whai uko se lua. I roma lunu tāu koe balu. I mea tau lai o mai o tātou māko whaura i rei te asu. I whapea. O le roma o tā koe balu. O le stosku ma balu ma tosku ma iwa. Wā o o mauti noa. I re mawhaia le oti po le ola. O angelo po alii, po le malo losi, po e malo losi, o me ne o na pō, o me atali, o le maulunga, o le roloto, o se tasi mea o whai. I re mawhaia e ia mea o na whaatea e se ina mai tātou, i le alofo o le atua, o loko ia Iesu ke miso o Iesu o tātou. Romans 8:38-39 it says, I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height or depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Se le matango fio le o ye foi wa o fa ku ina e se me fa pea wa o mo tino e ne ma faya e ia me no fa te e se ina mai ta to le lo fo le tuo gloria a Cristo Jesús ne o fi fa lo ina loto ma nana la Cristiano Roma. Le lotu ma le tapuaina whakersiano ma le kalesia i o nā matanga. O lo tupu maolo i o na popo fau. O lo iai nisi o nā tau a lato tari tonu whatutua ia Iesu Christ. Alo iai foi nisi o tō teni. Lato te le tari tonu. Ne alo apapa i atu le apostolo Paulo i le kalesia. Mana whai no atu. O ia o mauturo. O mauturo na ngana. I le atua malo na alofa tūro. Tā tātou mo tā whaitau ina atu nei. Le whamalau ina le tele o mea. E tutupu i le ola ma soifua tamata. E whia lai mai tātou. Mea e ono whaamalue ina ai. Whātua tua tamata. Wa mea e whai whakatu ulu mo le tō teli. Au mea whoi e tō tongo e ai le loto le popoli ma le atu vale. A toa e whoi ma le loto o masa salpali. E me me moro. O mea ma whai e ia mea. Ma whaatea e se ina mai tātou le lofo. Paul lists 10 things that usually and commonly happens in life that we often are afraid of. But when fear arises, when fear takes over us, doubt is not far behind. He says that he is convinced. This means that he is certain. He is firm. He stands firm in his beliefs. Paul was certain and firm, and he trusted and had faith in Christ. And he wanted the Christians in Rome to also have faith in him and also be convinced. Yo lato mauti no le lei mama waan fato tua le tua le lofa. Ma la lofa. Pa io le mi alfu. Ya ina yo me tu tele me tu tau. Tele yo meo le miso fuanga e fa por le moto le tele.
Au ni me uma leo pa yo mai la kuste. Ni me fai ia me. Le ngata ina papai se na ita to mai le tu. A o mea foi ele me fai ona alu fia ele tamaki. Na mua lava i le lisi l'apostolo Leoti. Ese a. O a foi ino no manato le siale me. E ese mai ya ngetu. O ali o e maulunga po mea roto. Mea neo na po mea atali. E ese mai lama Leoti. E me uia e hia mete. E foringa mai pito siki ama po koe te mete. Ile o ona mana tutu i roti. Death is probably the most feared thing or force in life because it separates us physically from this earth, from our families, from our children and our loved ones. Death disconnects us with our relationships, with our wealth and our riches, our successes, our careers, our entitlements. But let me remind you that though we are separated in the flesh, we're always connected in the spirit. Because to be absent in the body, to be present in the spirit. Amen? So regardless and no matter what we go through in life, the ups and downs, the challenges, including the sting of death, Paul says, none of that is able to separate us from the love of God through Jesus Christ. Because Christ exists. Christ represents God's love. For he died for us, he resurrected in order to save the soul. Now for the fun. Don't be discouraged. Oh, and they are to follow. Oh, avoid me to find no. Ayo to mountain no delay. Eui na vai leotis malitu na no tutu. Eleo abesia no foretu. Amu ia usa, amu ia fortua, amu ia lo totina. O ia sa ofo I naturo na ola mo le tue ala I na mwen. O le whai longa leo le tangata ua matua mauti noa. Ma mau waa ro na whatu tua I le tua. See, when Paul said these verses, when he wrote to Rome, it was meant for those who believe in God, not just any common person. Because I truly believe that she accepted Christ. Though she is absent from the flesh, she is definitely connected and not separated from God's love. And that's her. That's your mom. That's your wife. That's you. That's the team that you all know. But how about you? How about everyone here? How are we when it comes to believing, when it comes to being Christian? And at a certain extent, I truly believe you don't need to be in a ministry or in a church, but that would be great. Just believe. Emotino ai le motusio mafutana mai peni. Emotino ai
o loo soifua pea le atu. E ala ia Yesu. Alo so o ia le tala le so o se maliu. We're here to celebrate life. What does that really mean? Our person here is dead, we're here to celebrate life. Is your life in the past, or is your life moving forward? Well, let me tell you this. The words that Paul said, he said, I am convinced that none of these will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. That's the reason we celebrate. Wamaya ta pena e Yesu e whao tanga mo tātou. Leola e whao about eternal life. That's why we ought to celebrate. That is why we must celebrate. So, my cousins, and your children, your husband, your spouses, may God continue to be with you. And though you have everyone here, we are part of that, support system. Believe me, and always be convinced and believe that He will never forsake you. When we attended to when we are in love, e tau te vai o tātou ura. E mafua isia. I ere siri tani ka tāo o tātou ura. Rā ere po mai o le yo. What is the ultimate purpose of this life? Mafua o tātou watu o tu mane o pori mane. Taipi o tātou watu. Tātou tere I loa le winga o le oma. Tātou tere I loa le winga o le atua. Balana fuafuaga mamana o tātou mura. A whai rai to e psi wia le psi I le so. Reale po ngai o le winga. Boa le tani I tusi o yo. Boa fo le tani I tusi o paulo e ka le si e gopa. To e tani Yesu le no dia o ane. Ioku fai mai misi o to ina.
e vedi se o tangata e mai. Al bol mau o whinau, e iopu o le whai longa. E sibu. Le whai longa o le whātuatua moni. Te nane te nai o le ola ma pōpua ngā. Le mwhai ai o le momotu le whātuatua. Le mwhai ai o le momotu le whātuatua moni le atua. I tātou runga o le isa rai o moni. Tala whau le isa rai o moni. Tala sapi pa tala mako i lona atua. Le tua ai la whātuatua leo. Leo lo ulupi sente i yoku. Lo tātou pāna halava i manino o le tāna i a yoku. Ma mea tere sa i o mawaina. O lana whānau na whioti uma. A vesea uma mea tere. No atu leo toi a ino Israel le supi yoku. Ine ia le sea no whātuatua mai no nātua. Ile aone toa tonu ile nātua. Wā o kukua ngā o. Lesi mai wa nātu sāwai. Iopu tō tūrie mai whātu ese i no tua. Wā loa sana o mafu ai. Tani no iopu i tani mata o fie. O le tu aso a fia. O we e fia tu sia o. Ele manatu yoko e fitu siara oku i runga o le matawhanga se tūrou. A wai ai manatu e saure nganu o te fiai. Le manatu foi e tu siara oku i le parapara. Wai ai le tauturunga e lo fia i tibunga. Ma moa tu ai. A te mai oku. E fia tu sia i se papa. Fia tongi ina i se pedi o mea. Ai sea, fia tā mau kurei, e whai ma mau kuora o soifua, whai ma pile wha mau o whātuatua, i le marama whātasi wa le atua, o lo soifua, le na te tondi o le ina. Leo o tai oku le whai ma tā alora, o le atua lea tātou te tā kwai ai, o le atua fo e iora, o le atua tau siora, o le tua na te whaakawai o tātou wola. O le mea lea, aua tātou te fia e whiora, a te pepe e whioti. Wāre o kuponi, a tau mai nei o le aoti, ua matuai atu atu kupane lama. E atini o le tātou atu kupane i uku a Samoa, pai mai uku le atu hulu. O wele o kupu, bōru mia le langi, o ta ape papa o masofa le rā. Pa wale o le atuhu, a oti Samoa, ai masofa ai le rā le atua. Pa wafoi leo le atuhu, a oti Samoa, e au au ai le rangi. Ile i ropo ai to e ina no whene i tau whawhifi. O wafu ai o tata te whiwhi le oti. Tani katani kani se roma, le whisiri lea. O le ola mo le oti, le kālesia le roma, le kālesia sa pia ngai mo kukua ngā. Sa waga le o perisiame, le tau wafu fua le tala inga o le tala le lei a Yesu. Le kālesia sa kura o la tūmata, ai maligi le toto, mo faso tia i sa waga tangata perisiame. Le fo ira e tusi e kuai le tusi mea polu, o lai fo i sa umi anu Roma, i fasi o tia i o ia. O lana whaamaru si au, o lana whala ai au lea. Wa o mai a tātou te mata i ai. Lea sa whaamaru si au, ma whala ai au, no soi fua ma ora. Au tātou soi fua ma ora i o langa, le tu mau. O lo ora, o ia ke wiso lea. O lo woti foi, o ia ke wiso. O le mio tonu a lea o le lea o taua. O le ola e whaamau, eternal life. Lea lawa e tau whai misi e fitos vai. Le ola e whaamau,
lo fatu tua i le tua soifua ma ke miso le me tongi o leina i tātou te le oti lawa le mawhai lawa o le toi amisea me ia i tātou o lo wona mo lo oti o e ta tonu e lawa le mawhai o na amisea mo ia i. It's not an extraordinary life. It's a certain belief that you carry in your life right from the time you live until the time you die. Not what you want to know in our soul. That's what you want in our soul. But they move on for a Yesu, the Tala. Palogo by your tongue. What would I want to do? O mai ai ngā ruenga na o sauai. Lea wanu lo tama e o te anu o te tue sau. Ka lia whai o tō whatasi mā. Le mea o te iaia. Lea o uma o na whora le ata. Le ngā ruenga i Yesu. Ma le whao le tanga. Ma o whora whamanino a tiri le whara. E tauma iei o le so. Tauma iaina i tātou. O le tō whāre reia le atua. Le ia whaia i tātou no le whātusi pa ia. Me ia whapa iaina. Ia tō mau tātou bo ia. No le whingangaro fo. Le whaeru tātou mora i a te ia. Ia tātou soa mā futa whātasi pa ia. I lona mā ro. Lea o wai mo mori mai e Yesu. Pai mai leo na le whakarenga. O tō uloa le ala. Le mea o te amu iai. Pai mai ea tōma. Tātou te iloa le character o tōma. O le tangata e basic philosopher. Or a scientist. He will never let anything go without challenging. Ma le tua foi fai atu le au so o tō tu Yesu. A fai mai tōma. A o le maai bera tutu iai whao. Ma le bera tutu nai o lima. Ma le tutu nai o lima i o rua. Te le tani tōnu rawa. E mai Yesu. Wa o le ana moni ma le ora. Le sawa tu lama si tasi ni tama. Me ale mi mai i a te a. Wa mawai technology ne yu naso. Tofu uma ma le telefoni fi a lea. Ai fialu e saili le addresses o se ai whauari GPS o rau telefoni. Nāna tāi nama o le address o le tāna. Kai tāi ai leo oe le leo e fio o iai. Kai milawa e bino iai. I tāngale tau tāna vai roa se tene au le lei. No whapea mai in 2 miles turn right. In a roundabout, take the second exit. As a roa i le whani, pai roa le tene, you are now arrived at your destination. Mana oga le nao Yesu, sai tai oi mau, i tātau nuu le mea tātau nuu ai, o le langi. Ai leo ko beti whakorobole, i le ai fōi ni fui visa, roso i fōi no ranga ne, Ro visa nai o ranga amuri. E pai ai o ai runga rua. Ro suga i whawhia gaiga. Meisi le whanau pili. Wō mawe mumai. Ai meisi lawa. Ro suga i whawhia gaiga. Mani whanau. Kato poto mai. Moboni o kawina. Le aso fia. O le whanitua. O le whawhia gaiga. Wara au le matai, lo whapea o le whai. Ka leila lo whutau, pa manawa na ngā runga. Pa mai upo le atu. Pea fōi le se u ngā lii, o e fōi le toa lii na i wao whiwhiwi. A o fōi lo fōi i whanua tautai, sa susu le se ua i samu. O le whapea leo upu, o mapu matua ni se u. O mapu matua tautai. O iai o le mea fia. O ifo le toali. O mānawa le whiau. O siri bea i se u. O siri la hei.
Sanga nue ai i le kalesia. O sini fo i la e. Sa tautua ai le kulenga. I mare mo tanga kuenga. Lau sunga i whakewhenga ma le whanau. A whai e te tanga. O sala i tanga. A lau mau. A wane i tangi le whiwhi sa la whai. Na mai ai mai a tanga roa. A wane e tangi le whiwhi. O le whiarenga tuai. Na mo i a toi. Uru sitama i manamu o tina. O la le tani. A i e tangi a le ri. I lunga o le sa taunu. Tangi wa atoa i ai le lofa. Tangi i lona roto. Me umalawa. Ko ngā mati ngā. Na o i le ri. A whai foi tātou te sila. I lona ora whātua. Pēna whāne tonu. Pāuara o te talo. Aluia o sai. Aluia le whātua. Mani ona whāne tonu. Lau sunga i whāwhenga. Mani whānau. A inga ngā i kālesia. Wō mau te mumai. Aluia le whātua e alu. Alu dora matai. E tātou te talo. O a whea o tātou taimi. I ora i o tātou tangata mea ni lei. Nei o whaia. Pai mai ni tala ni tasi. Pai whiau. Kei mina ai si ana bebe. Honey, I love you triple. That's how bigger than the size of your church. How the taimi mina maliu ai. Pai whiau. Whapea mai loa ni ri. Lau sunga ni whawhenga. I love you full speed. No prayer. Welcome into your place. You whawaisi. Mawhawhi whana le ngawa o le tua. Lau sunga ni whawhenga ma ni whana pele. Whapea i runga lua ma ni kalesia. I le wafo Yesu. Amen. Ure a tātou pese. You pese kere o tau nia. A uwan me pese. Ia o nama noa me tu atu ia iwa. Mori mau. Umanatu. Ia i whamaea nei sao iwa. Ia o na whawau leo mori mau. Mau leo le awa noa le atu natu. Mori mau le kai. Ua whaiu leo le tata sao iwa.
le te le ate le atu atu le mo 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 mau mo se mai la le mo mau ya na fa le ta tu sa ni ya la mo le ta mai o le ukua o le la folo a o le mo mau pero le o no ya fa a ni mau ya fa ku ya o le na tu ta mai
uso manera makin ufo apa dan makubalan uso lai I Vegas malama ya oi kuya nila ka usaha mo buwa ina ufai ai musina ya o usaha na name is I Vegas o papaya ngola na venga la mano Vegas na ya mo tua show support o que ele ka ua na spatu que ka ua na kono uso ya pamela ya a esa tau ya o para le ai o que palo alo ya o ko pole e ele ma la ya wa ya o que la pressão de e ele foi final vai rua o lá em Calicia a lá é o logo para o pisau então lá vai o já ele na fábrica o pouco e o papel aí não o logo o semana que o uma cuia cai uma coisa lá pelo que se passar Pai makom wo fai kom lo kodo wo fai kom ya fa ama pa angari ka pa ma lo ko so wo ki pa bia fa ama ya a o lo ka o no wa a lo mo ko no ki lo ni yo mai ya kaya ma ko na ay ko ta ko ate pa ma kaya ko ko o mo na o ma pa ana ta ko ma ni ndi lai ai an ko ko ai ku sa ko te ya o ye ko ai ko na ya ai ma ko si ni ma ko sa ko Malah mai eu sou família, não é daqui mas família, a comunidade. Até vai falar, vai, o que pode? Está olhando capaz, não que vai por olhar. Tapi malah yang vai. Oh, mama vai. Não é isso, não. É assim, não. Malah sendiri. Lima saya sekolah. Lalu saya melawat kaya. Lalu naya asyik. Oleh loa apa ya? Pusatnya pun nak ikan. Ia asyik apa nak selalu ay. Mereka lagi kaki dia sekolah. Demi tapi mereka, nak mereka lalu dia cukup kalah. Kuya lalu cukup tapi mereka kalah. Rumah dia, pasien malam makan. Wah, kau pakai dia, kau punya phone ni. Đi phải mày ai sống phải cả lại để bùa một đêm một mà đi nó đáp lại là ai đâu mà yêu đi cầu phải làm bài đi cái pháp luật không sao mình
Ora vai au fia. Muka whai la para I whai wapiri ana I as. A waso o mai meia. Kia whai o whanu. Ina dini a ore na kaka mafukau. Mama fukau. Mai la vai au marai kia o mai mama. Ele I maa mista. Ele te kawai uku. Ele ai na vai sai. Ele ai na vai akamai kia. O maa sui ai maa kama mai ai. Sai. Amuia ora mai maa no no kia o ki. E te vai. So amakana boa kai boa ko na ya ni ya ko ko ni ni ko ya ke ya kai makara ni boya ko ina ko ai mai sipi ai eu la vai ni ne na sia na makara boa ni ya ko ni vai ya ai eu Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. And they find joy. And will find life. Take courage, my brother. Brother David is loving as much as your sister. But the answer from God is to be blessed. Children, take courage. It is true. Just listen to a couple of words from the book of Ecclesiastes, verses 1 to 8. Another form of comforting to you, my brothers. I am one of her first cousins. So one, so two of the women of the church. I want to thank you if you have served the military. I want to thank you for your service. If you are continuing the service, continue on with the time frame to move on and move on. Comforting word will come from these verses. Every season has its time. And we have certain rhythms in his word. The stated repetitions of seasons provides a comfortable, wonderful feeling. Yet each season, the time of life will pass. This too will pass, and we continue on. See, time cannot be stored, stopped, or
more slowly. There's nobody in here who can slow time. It continues on ticking. Because there is a time limit to everything in one's life. Each experience is a gift that we have been entrusted with and must not waste. The time we have is our gift from God. And like money, it should be managed wisely, not just spent. So we must always be mindful that whatever this moment is, there's too will pass. For every birth, there will be a death. Whenever someone is crying, someone else is celebrating. And in each season of life, whatever purpose God intends is the purpose you and I must live. In this poem of Solomon shows the influence of time on your body and my body. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born, and a time to die. The influence of time in our souls, a time of weeping, and a time of laughter, a time of mourning, and a time to dance. The influence of time in our spirits, a time of gathering, and a time to lose, a time to keep silence, and a time to speak. Family. It shows us God's sovereignty is in every aspect of your life and my life. Human existence. A God who only loves right is not in control, is not a God worth worshiping. We worship the living God. We have a God who is both a God with a plan for our lives and a God who is really, really, really. Let us pray. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. On the ear I find a wrath of nothing from me without faith. Brother, take courage. We're doing the right thing. We don't move forward and listen backwards. We keep on listening. In Jesus' name, amen. I think everybody called it Lopao. O sinei uso, mas toia ina o mua,
Aleana leo. Masilo matuo fatu. Every Saturday I'm sorry. Some things I have to say in English. Whenever I get to Hawaii, for few years now, in South Hawaii, in Hawaii, but I full test of Tasama. I get to your own Samu, and I yoke my tour of Salamu, my doctor. Yeah. Every Saturday, my fondest memory of Sister Omisai Faletuatina. Every Saturday, Uncle Mu'ah would say, get up, put on your clothes for the plantation, and go up to Fumasia or Amoli to get coconut and bananas for Sunday. That was my life and the life with all the brothers in Matafele. So every time we do that, we would go get bananas and taros, get ready for the on Sunday. That was my life with Sunday until Reverend Tapu and Shiaitolo called on Sunday to come and live with them in Western Samoa. So her and I got separated. I still lived in Matafele. On Sunday went to Western Samoa to help Shiaitolo and Tapu with whatever the ministry in Western Samoa. However, my life at the age of 11, my parents moved to Hawaii, Lotu and Samoa, and brought me there. And that's how Onosai and I were separated. Hallelujah. We were separated. But lo and behold, when I was in Hawaii, she called one time and she said, I'm in Honolulu. I came in with the ship. I would like to see you. So we got ready. We went to see her for the first time that we got separated. And then when I come to California, they were living in San Diego. At that time in July, she would call and say, get ready, I'm coming to get you. What have I said? Omasai is such a loving sister. She knows exactly who her families are, and she treats them well. She treats them so well. She was like my sister to me. I have my sisters here. There's 5 of us. The oldest is Mamau. The second is me, Lotuvale. The third is Rima. The fourth is Lei. And the 5th is Sahoti. Those are my siblings. But I was the one that was close to Omasai, due to the fact that her and I were raised together. So we got reconnected with her when she joined the Navy. And then when she moved to the Navy, I got reconnected again with her when she found out I was in San Diego. My heart was full of joy because I thought I would never see her again. But I'm standing here before you and I say, I'm thankful for God. Because in Jeremiah 29:11 it says, I have a purpose for you, declared the Lord. A plan that is good for a purpose. A plan that will never bring you harm, but a plan that will bring you a future and a hope. It was God's purpose. He separated Sister Omisai to 942, her and I. But somehow God brought us together again. Isn't that good? He is good, right? He's good. So I want to leave with you a scripture that comes from the book of John, chapter 14, verse 1 and 6. Let not your heart be troubled. He that believed in me, this is Jesus said, believe also in me. In Samoa it says, awale tu atu wale, o oto loto,
Wait, let me look at my phone. Sure. In Samoan it says, Awa le atu vale o tau roto. Ia o tau pātou tua e ia tua. Ia pātou tua mai hoi ia te au. This is Jesus' word. Don't mourn. Let us be glad that sis on the side, Vale Tua Tina. She's in a better place than you and I. She is in a better place. She's no longer suffering. She's no longer in pain. She's pain free. She's with her Maker. What about us? Hallelujah. Can you honestly tell me if anything happens to you and I today, do you know where you're going to be at? I know where I'm going to be at. But do you know? Hallelujah. So with that, God bless you. Reverend Theodore, my nieces from Matthew. Be strong. God has you in his hands. Okay? So, God bless you all. In Jesus' name, amen. Loko mamai, e whamuni watu rei. Mea mo fo i o tau, e whamuni mani soa pai. Loko mamai, e whamuni watu rei. Awa fo i ni ngamasin, kasi o ana mea o. Mamua whakatau, ina te ta. Mua manua, o anu marina, ia sofifia, o tua ia o sa. E mamua, whai o hatu o ni tamata. Lo ingoa, Joel, topat vale unda, aliang, tama, o e dia ala, le tohamani o isa. Tasi rawa ni hap te awai, mapatang ni. Tau sama ya, fei besilau ni kuspumatu. Se manual te lo fumo che sono ordinaria onsa o viena amaya in America todos putas o in America ma o cha maya mama cha maya tina mama fut o se tina tau sa fia e mama fa Sicilia tina Nuna hafalo na amin. Kasi ito naman mo. Tungan. Salufa. Swafa early year aliano
tinan ia o tau si fia o sa ngatu ko fi ala na o bo o mai nei o ke le yo me tau o Amerika o le anti ya tanga o le awali ile fia ya isu tanga ia mai o Amerika au ke le yo me pa o sa Amerika o fai mai ke vale ke o se lu ma le o na ha ala asa o po sa ya no ke le yo me lo ke ya mo ne le fa ka le ko le mo le o le o ni le fai ko ke o mai ni Amerika ya o sa va le ko ke le o va le mo sa o fino le a le va le o kamu o Amerika o te whaaro e ngānu meni mera e sau o i te kāpoi le no o se te malamalama usa i ku lai karunga kamu o wā i mai au le whakari mai whafu awa alo o loko mai kongu i leo leo o ke rone mera e a noia pe mea waku le i ti ia ni whonga le i ti o status ia o sai ai ti pe me le wale le ako le ti pe me ese si bo ke le malamala mai kala lai pe me ese si so piti aku oi I o so anti lai fafu what you say no anti lai fafu la so ha so lo le va ku le anti le mo ko le mo ku la so so lo di e ko mo le va ele va fer o sa o que mo me va pe no ko le anti kai me lo ri mo ma no i lo pa na me o pa le mo pa o se no no mo ya pa ya mo me fa dai mo le anti ma o i o fa le lo FMA ke o so ka ko lo ke i check in a box wa ki de ma mo mil lo la na o lo ka ko e pa mai sa ko e le se be ya ko so la e ka ma le mo wa o wa lo le check in a box e ke lo o la pa mo fo ma o lo ka me ai le fa mai o ka ko lo mo fo ko le lo ma no ai ku la ba ku le la o ke mo fo ko ka ma mới sắp cho cáo mà ông nói là đến hôm nay hoặc với cả bà này phô bia là phô tông một bé là đâu một chơi gì đấy một chơi gì anh ấy cái một phần phụ anh sẽ sau với là em chỉ một phần phụ anh mới ăn cả mắt nó cũng là phải đó mấy cái này chỉ phải number one and the drink yes ya wala dia pun kaya mulai tak ai ini ma pesifa rumah jual ma rumah Messi sewa kan ma pes Marcus
One thing I wanted to point out in the program, she died on December 17, and that's my mom's birthday, December 17, 1937. Umia, Alena, to see the from Jalan Kuku in my native language, which is English.
Words cannot explain the obstacles of where life takes us. But throughout all trials and tribulations, we have overcome them. I gave life, and you embraced and cherished heaven. You showed a mother's unconditional love, a mother's forgiveness, and a mother's protection. And you have been awarded abundantly by God. My hats off to you, Nancy. I will forever be thankful and grateful. Sina, Sofa, Iso, and Moon, please continue the legacy of your mother. I love you, Nancy. You're my dear mom. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Thank you. Ya, Zamufa, taiko ni na buno. Buno ni mo, isai wala sa ya ana mo tawani. Para pale na ayo ya mato ni sa. Ate ta watu de connection ni mato. Wao itu kumaya kalawai itu angale uno angale ya tawat. Ye tipo mayai ni isai ni bayi ko ni sila ni sila e mato wala no tinga ya itu se faisa wa tino na itu se ko ni ni na ye ni malo o ye ni wa sa de malo join ni ko ya pe do sila ki sa ni time ni 2004 and I'm the first American Samoan female that reached the highest rank. When I left, he's still in elementary school with my brother. Sauda y el todo estuvo Tanzania. I had a choice, he joined the Navy in 1980.
mita I mo sa. Tay umalaba ta sala ta mai ito loka laba. Ulit ko na mistakes na mita ma mo sa. Ay mita na ma wa. Ipai mai usa ya. Abisa lo. Ite lo pe yeki si ke yeki to owa e ko choi ni 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 ma pa wa. Usa ya. Ite lo ya. Paulo ne. We did it. We had to fight, and we keep on going until the end. We have to go all the way to the end. From my young age, you find all that. Well, what we always said, I think over my will be tired of my room. Because sana approved by the model, the military, you retired at 15 years. So that's when she retired at 15 years. I retired 30 years. So only, but for another I had to, I said to make a one month, I'm going to read what me and her, we always talk when we meet. There's only 3 things that we carry with us throughout my 30 years and her 15 years. Number 1 is God, number 2, our parents, and number 3, where we come from. So that's the 3 things that we carry through all our career in the military. And at the end, we both retired, and she said, "There's the other things." I said, "What other things?" They said, "Oh, I remember. Number 1, we came, we saw, we conquered." So those are the things that I also brought it up when I had my retirement by the commanding general. Trumpet said, I said that in my retirement. But anyway, I'm going to read some of the stuff that I related to. I call her my sister and my friend. Today, we care to honor the life of Onsai, a shining example of courage, dedication, and service to our country. She answered to duty with unwavering commitment and embodied the very best of what it means to be a native of Saint. Through her time with us was God's strong. Her legacy will live in our hearts of all who knew her. Her spirit, her kindness, and her unwavering love, the family will forever be a guiding light for us all. That's she will reach out to the family and all friends and family. We will remember her not in grief, but in the pride of her accomplishment and the strength she demonstrated in the face of any challenge. Rest in peace, Onsai, and service to our nation will never be forgotten. Thus, as we say our final goodbye, let us find solace in the knowledge that Onsai's sacrifice was not in vain. Her memory will live unto only in the hearts of her family and friends, but also in the hearts of a great nation. To our fellow hero, we offer our profound gratitude for the liberties we hold dear, for the peace we cherish and the safety of our homeland. Your bravery and sacrifice have left an indelible mark on our lives. Farewell, and thank you for your service and sacrifice. And my last word, I just left my office at 8 o'clock this morning. My department
we have Navy and Marines, and they tell me domestically, you tell the sailor, our hero, her service in the military will never forget. So thank you very much.
ona e mātou tiola e o mātua I rātou o e no kau. Ai, lau amara e ki fruta ora mai ai e leo o sa. Na o māsani ai, ma whai mai le whatati I mo sa. Whai teini o laiti I mātou o ia ka unu a mātou te kiri. O le mātutanga e māwhanu. E a mata mai ta mā. A pearo whani mātua. E pearo whani I mānau. Le ala lea e ala iuna pearo whani tere I mātua. Ma le whanau a le soina lea o upu a lea. O no mātutanga a mātua mātua. I aso mātua. I te uru na hoki, nā te whai le hata. Ai, whapetai I le soi pua ono sa, ma lona ora. Lona ora tau tua I le maroro. Lona ora tau tua I le naluenga le atua. Uman maroro, ai tau tua I le naluenga le atua. Whapenau tau mori. Mandato tau tu. Se aste mea ma whai o tātou whai. E tau tu ai, I tōsi tanaka. Pāli ai le rofa ma le mata ngō tia o le tu. I tōsi mea tātou te whai. E pāli ai le atua. Maona pōrina I tōsi mea tātou te whai. Pāli ai le rofa. O le atua. Yo tātou wina mo mea tātou te whai. Whapetai atu I nā ia tātou mau I le kōpaki. Whapetai o no mori mau I hei te nāma tātou ora I le olanga o tātou ora ai. I ia ai le atua I sose mea tātou te whai I le olanga ora. Ai ora ai le tātou whamai. Ia mai ki pōru tātou rema I o tātou tātou. Ia o tātou rōna ai o rōna ai. E manuia, tūka mai te au, man whanau, man whanau. Ia manuia tātou te tōna mai. I guess save the best for last. Olele ukuloko le mkoa. Ole kuyaya se mambo. Walele walawe le oki le mambo. Sa kewi ukuloko. Ese fue el mamaya. Le famulongo en mambo. Ya, sama kama ngofo ape festival mau di Barbie fest. Kuya le kuya le mambo. Onde capo kuya. No fue de esa sabia. Yo fue la milea to. Ya se mataron la milea aquele. Pule mumo. Ya no pe fui. Todo sabia. Au kulai me aso su mau. Ile mafkama. Mane kinale. O sai o le wile o whangalo na o mātua. Whaku maneana. O aku o ki ngā o tangi mane no matua o whangalo ko io mano matua. E unu matua o kwenture ma maneana no whaku. I ngā o wola, na kua o matua, ka usi ko io mano matua. O ngātu o musara, o sese o lo kuhanga le biti. O mamare o musara i o sale le mo. Na uko. Wa o mu fia te anu fa fio to ko me nis i ma ko ai. Alu o lu so ma ke le mo ko. Ya, o fa ya ku na ti na wa na ro.
Makiyu Sinau, people support Marino, who's supposed to have a something for 5 for what that for me. Yeah, if you don't put him in Ole, umaina ya sene o na fiesta no mo ole o se fua ole se fua. Lo que más me dio que ese lo que no ha usado. Lo que no ha o na falumo. E ko. O usado que ele pisa, ele dá uma lo maneo. Ale le mani. O ava na buena e do. Você fala em pai não sai. Por mãe. O mais você não perde. Ele viu esse nato. Olhe, falando optimar, o marco, vai e a pessoa de tudo a fazer. Nós aqui, porque quem era essa minha vida, ele tinha uma coisa. É uma fama na a sua se tornar aqui no Chile, como falam praia, os atletas que não devem os caras querem de banheiro, sobre esse motivo. Ó, aí será. Ou não falam praia, os hermano le puo, hermano le puo, Catarina, e mau salguei, é coquido. Ó, o pelo, os irmãos, pero nada yo lo leo kuwa mapai o ya se la kuwa para la kuma ai apa sa o lo le lo kwa o ma kuma le ya ai sia o pule everything is called dala ko me finna ya ni ba na mo ye ke se da kwa ti no ta ga se yo ko wa pena le tipo su sana Politina. Era uma coisa que o sábado também paki ya sofo o kaputina. O que é uma festa kaputina? O mãe não você vai ter que o carro de lá o fia porque não ela não bola ela não tinha o fia eu ia o ainda a feina farou cai o tinha por o comando e a tem ninguém para fazer vinho em uma casa sabe já porque não o foco mas o que tinha que é o que eu pensei o foi não vamos ficar ainda essa feira que o fez como na rua Você foi lá ler isso no Federal. E eu aí, já falo com ele, só foi isso, no governo da pouco. My love for Auntie Musa is the reason why I have her. I wanted to express my memories. See, I remember Auntie Musa when I was very young. My uncle was very good. That is where he met me. It was through the relationship that I first met a woman that was serving. And part of that reason was why I ended up joining the Navy. I joined in 1995. That was the same time that my uncle had retired. My first duty station was in San Diego. And my mom was very happy because she knew that she didn't have to worry. I was a young 18-year-old
Uncle Nancy, they know they helped find me. I was very young, very naive, but I would go to them. I would get some good advice. The one thing that I did love about coming to their home was there was always food. If you served in the military, you understand that sometimes meals are orders. And so when I got a chance to actually eat, I would get a chance to go. And Uncle Nancy always had to mind ready. Only because I had to go to church with them, which I love. And after church, we talked about it. So the few things that I love about Auntie Musali was knowing that she was a female serving the U.S. I saw the strength in that, and it made me want to serve as well, alongside others in my alcohol system. I also believe that probably the reasons why my husband is there, but I'm sure it's probably because of her spirit. One thing I did love and I always found quite hilarious about my uncle and my auntie was they resembled some of the things about my mom. Their love for people, their love for family, celebration, and we also love sports. I didn't realize how avid of a sports person Nancy was until I saw some photos. So, may not have always been around, but I was always very grateful. When I deployed, I always knew that the minute I pulled into San Diego, I could just call and let Uncle Nancy know that I was here and it was okay. They would always come to me. It didn't matter what time of evening it was. As soon as we were allowed to depart the ship, they were there, standing there, picking me up, and it meant a lot to me because I didn't have a whole lot of family. But wanted to express my love, my appreciation, and just really what a wonderful person Nancy was. She loved me, at least that's how and she always smiled when I came over to see her. And I just want to say thank you. Thank you for your service as a woman. Thank you for the love and the memories that I'm sure you shared about my uncle. And to all of you that have served, thank you for your service. Thank you, and love you. Farewell. Peace and out. Have a good birthday club. And I thank you. Thank you. Hello, family.
God is good all the time. A little thing about this day. But anyway, my name is Shaoku Angase Lutu. And my dad is Kalo'u. I'm going to say Lomoleo. Well, I'm going to say Lomoleo. But anyway, I just came up here to share about on behalf of my siblings. When we were little, Tim used to like me. When he was in the military, she used to come to Oceanside every weekend with my dad. And that's how we were able to have a relationship with her, because she truly loved my dad. She would come every weekend to see my dad. And that's how our relationship started with her. She always showed me and my siblings nothing but genuine love and true love. When I got married, Auntie Osai was the one who sold all my bridesmaids' dresses. They were beautiful dresses. On behalf of all my siblings, my sister Eka, Auntie, sent her love, we're all at peace, because we know that you are no longer suffering. You are there, you are there with your maker. Uncle Sally, Kielo, and kids, we love you guys so much. And we're thankful for your guys' love. And thank you for sharing her with us. I know my dad loved her too, very much, like he did with all of the siblings. I'm very happy to we're able to come here and able to be part of this celebration. I'm not supposed to cry, because you know what? This is a celebration of life. But Auntie Osai, for my siblings that weren't able to make it, especially after they send their love, and we love you always. Thank you.
to tasiara la tu sunaru mana. O le pile whanau, au o sila le maa. Pamanatu, o le silau tau sama le lotu manua tele nua. Manua tele nua, o le taku le nao le nuku leo atu. Nao le ai ma le lau le hele, na tō e Rick Samoa, mori tu malo o manua tele. Pasolonga o le whaifeau. O le whaifeau, o le tanaka fo o laimina. Si ai tono le salemi, la whenai ma le whamana tuina, o le salau tau sama, o manipa tele muka. A lai ta o e swafa, o le tamo lai ma le saaru manana. Sao iai ma liu fatu, le tinao sa. I was scared sa mina sa whai karamo. O letina, e ma liu fatu, to e titi ao na ulia, lona se laututa. Because many of you will remember, le fio mai le lua. She had passed her 99th birthday. 99. Sa o ho sai e le whaifau, sai e le whaifau. I first met on site. Au ngā nuana o tofti a kono, i le Kalesia National City. Ke se mani te fia le tu sine e whaifau te ringa o sudulanga whiana. O mua whenua i mai au site se te. Ina o mātou e anga le whātua e whawhalenga. A whaifau e tu ino misi la whatana. I le Kalesia se te. That was my first time of Hawaii in the Fatu. The morning of Winai Male, Tinaya. Il est manu au Fatu, les enfants. The Nord of Flomele, Fatu Yalfit, Samuel Maule Falas. The Nord of Flomele, the Noah. Lest to my filmai from a more tonight. But the light of fire, Leonis. I miss an issue or li matula falo aina. Matala tala le nafa. Tautu. Or the tinaya fatu. Asa more than no le falas. Or tela tala aina nafa. Five hours. Ele fai tau fatu. Ele fai tau fatu no mana. Ai mai tu lolo to ia tau per manu ni sa ni na lan fatu mau. Ai mai mana fatu. Na mo wai si to ora. Ele mata ia fatu. A ono tu mani. Na petala basola solo de Kalesia tulo mai. I manua. O ana kama whanau sa toa iai ni whanau wai. O whanau ni sama. Tasi lea toa laina. O le toino wa ino mau. Pāse furu ma le whātou sama. O malua e whiwange mota. O na nawha whai au. O onsa. O ta ua nga ia whamawinga. Tupu mai aile. Ina ia unai. Sa nofo me sa. E sa to e ine kompa. Tupu mai ai a pute sa. Sa whai au i rof. Whai au i manane. Tupu mai le a hai sa. Sa whai au kompa. Tupu mai ai le. Lo so nai tu pito. Whanau atuna lea na nofo mafotu, mai me rina lea nofo martuina sasana. Ma lea noa o le ngafo whamawina na. Tupu mai whaselelei. Mata mai ai awai ma. Si ai tolo nofo tata. Si ai tolo nofo pesa. Au rua lea whaselelei. Loa au.
o le sunga le whenua. Se o roma eskolasipi o kanan fōu, sa ame le ama whawhai whiau fiti. Whawhawina lea nofo mai. Te pwani nei tau sia le whiau me whasa. And the list goes on. Mai lea suri e tasi. Leisa le tō ange matua. Tupu mai wha ana le sa nofo lau. Lea na mo mau tatu. Tupu mai ai whau rino. Le sa nofo mo papu si o whenei. Na o mwene roto spiku ia misa. Tupu mai ai le whaletua o ai lao to whaono. Le tina ia Doris. O le tina o le pulema. Whawai ia le tana lona. I Las Vegas ni. And the list goes on in that whana. Le stam. Tupu mai le turangi le se e le before lo fono. Tupu mai le mete le sa nofo mai vengi mamai. Tupu mai ka le pole mai tutono. Palo to fino petano. Le sa to sir ma le lewis. Le stam. Tupu mai palafo. Le sa nofo muna. Tupu mai masende. Le sa nofo martoilo Panama. Whanau e ke pati. Whanau a sola. Sa tupu mai mamana. No so masende le fua. Le sa to sia li le fiona fatuia sa fua. Tupu mai mo. Mo te whao sa nofo me lo koe whea ono karanko. Le sunga swing se wetas. And the list goes on. O ta urema. Nai titi tama whanau tama nai. Sa o nana. Ai tele whanau tini. E toi titi i le talo whasoro pito la ina li. Tāntani. E le sunga toi me apeni a mina tetu. Le tau sira pulema i la ia. Ele i sote. Ma ni o leo se ari poi. Sa o nana. E toi titi whanau tama. Ai tele whanau tini. No, man. Ala me o lo. Ola masani le yamsa. Mai tenia li faita. Ora tasina no fale tu na yamsa. Ora le tau fama o. Ora na no fa. Ora fama o. No afel perdon. To fare kale sia o no wapatu na o tentati. E fala o tele quella da missione me lo manda tala. Before campo tentati. Ona sa hivi dama fasalla. O ese tani vala. E offro sui forma due modernamente. Sa tali sa tieno non sa. Ona mato malama mai le ama le lalo fono le utoina. Masui le lalo fono le kanisio. Yesu mele sume tuina atu whaenu. On sain sente. O le uwai misionare lea le whakasa. Na whao i toki whaito samoa. I whafo mai o kanaritu. Na whaio na whakuna. I le lau mua le kalesia toino i ono Thompson. I le tausanga i muafa me fitu. E ane mato malana mora. E ame i lafa mora ngā ngana. I Kentucky. Toi titi ate mata ngā matanga anu i Kentucky. Au i nāno i loai. O le mea lofa le atua i whatua. O le whamoa. E le lau mua, lea nao. E le lau mua le totele, lea ngana, pe to i titi, pe to ngau ngau, ai tu i e la bona, o le whamoa. Tu muli maia, Santiago Mansai me lana me Kentucky. Pau o wina nisi la whangaroa. Le sume le toine a whaneu me futu ia. Pai ngā tō mumuri ato ngā runa.
Fala. Morta. Pô, mãe, Santiago, uma consai. Ele não viu bem assim. Se não tudo mata o filho, tua, o filho foi de Goiás. Ele só não tem fogo. É o outro, sa mata o povo. Ora, nem não te dá. Ora, não falei a tua. Eu falo mais de nada. Eu falo. E vai na aula da tua, já usa. Então vai na liga super foi aula sempre. Outra toma sauma nama sau situação para usa salvar se por mal se com a dor da cor problema. Ele tomava fala de problema do super foi. Ao sau mortal. Para o sonho na luna. Para tua nada já usa. Só desse vai. Vou falar da tua aliança. Portanto, fala mal do homem. Fala mal. A mulher aliança. Ou a mulher aliança fala. Passou bem no mato. Olha, vai para. Aí mato teu lá perto. Se eu mato, então. Foi matou isso, matou. Mas não se o mundo. Fala mal do homem. Mas vou pôr ainda. Vou pôr o outro, vou pôr a community. Assim, vou pôr o final da trabalho. Mas não era nada sério. Não era nosso sentido. Mas fala. Mas não era mal que estava vendo você eita pai famoso sabe. Mas não era ter nosso mantetai. O lupe fale de aí. Ya mulher nem ainda, a mulher nem ainda, o a outra vai outro pai ainda, outro pai fanau ao sabor, a wala tua mas me sabor por ponto, é amanhã tu deve estar por mais tomar já quanto indo para sufre já quando está em por não é no malo ainda tu tem muito lama malo lama lo feu na no quando eu tenho tanto sabe after o fio de time lá não
Remember that. Papa Yesu, amen. Hallelujah. That's what we are going to find too.
o mwana ngā ngā la whanau mātou atua, mātou te rafa i atu ngā wina mana i ngāra o la whio. Uti kukuina roto ma whinangalo mātou e ari whakamoe o riasu. Nea mātou whuta ake le e runga i ati mātou umalama ma runga le larorangi atua. E rofa tūno te le oe le tuaro mātou tuma. E rofa saile Yesu te miso o mātou wali i mai whahaona. Ma futai no pia i mātou e rom lava ngau kia. Nei, me se io e le whahamangau, whahamangau. Amen.
But you have to